Bueno, ni Urtzi Goiogana naiz eta ingenieria industriala. Urte asko egon naiz kanpoan bizitzen, azkeneko urteak adibidez Belgikan, eta aeronautikako munduan egin du lana. Baina lan hori oso lokalizaturik dagoenez, Frantzian eta Toulouseen eta Belgikan, azkenean erabaki nuen Irunera etortzea, Irun maite dudalako eta hemengoa naizelako. Eta, pixkanaka ezin nintzen, orain geroago hitz egingo dugun proiektuari buruz pausoak ematen. Soy Encarni Martínez y soy decoradora home stager, que podría traducirse como estilista, inmobiliaria y fotógrafa de interiores. Mi andadura profesional hasta hace 2 o 3 años ha sido bastante diferente. Soy graduado social, estudié graduado social y he trabajado en asesoría laboral y gestión de recursos humanos un tiempo, pero circunstancias laborales varias me hicieron dar el paso de dedicarme a lo que realmente me gusta, que es la decoración, y me metí en este mundo. Después nos hemos conocido y estamos dando forma a Moldatu Home. La traducción literal es puesta en escena de la vivienda. Se trata de unas técnicas de marketing inmobiliario que nos ayudan a mejorar la imagen de una vivienda, a mostrar sus puntos fuertes, ¿no? Presentarla pensando en el público objetivo y en que guste a un público mayoritario. Al final el remate del trabajo es con un buen reportaje fotográfico y para ayudar a conseguir una venta más rápida y en mejor precio, ¿no? Darle forma al proyecto completo para dar el servicio de venta y de ofrecer el servicio completo como agentes inmobiliarios con un punto diferente, ¿no? De preparar primero la vivienda, que creemos que es la base. La vivienda pasa a ser un producto comercial y como tal tiene que pasar su proceso de marketing antes de salir al mercado. Azkenean Moldatu Home dator etxearen atontzea eta moldatzetikan. Hori dator moldatzetikan. Egiten duguna da, etxean bertan dauden gauzak eta guk gehitzen ditugun materialak elkartuta, saiatzen gara etxearen potentzialtasuna erakusten edo itxura hoberena. Azkenean hori etxea preparatu, gero argazki erakargarriekin bisita lortzeko eta salmenta aukerak handitzeko. Horretako Enkarnik esan duen bezala, jarraitu behar dira pauso batzuk, adibidez etxearen garbiketa, etxearen bertako gauza batzuen distribuzioaren ordenatzea, gero gauza txikien konponketak, adibidez entxuferen bat gaixi baldin badago, margotu behar baldin bada, eta azkenean dekorazioaren eguneratzea eta gero argazki erreportajea. Hori da pixkat laburbilduz Moldatu Homeen zerbitzu printzipala. Gaur egun badakigu internetek gero eta botere handiagoa dauka eta irudia oso garrantzitsua da. Mundua internet bidez aldatzen ari da. Eta baita higiezinen edo inmobiliarien mundua ere bai. Gaur egun pertsona batek pisu bat erosi nahi duenean ez da agentzia batetara joaten, baizik eta lehenbiziko bilaketa portal inmobiliarioetan egiten du. Orduan badakigu sare sozialak ere oso garrantzitsua direla, Facebooken gaude, Instagramen, YouTubeen, eta askotan beti garrantzi handia ematen diogu. Sí, al final estamos en la era digital, ¿no? Y la imagen ha cambiado la forma de vender viviendas, ¿no? Antes era más coger el periódico de los lunes, ¿no? Y echar un vistazo a las páginas del periódico del tema inmobiliario, pero hoy en día la realidad es otra. Un porcentaje muy alto primero busca en los principales portales inmobiliarios y al final una buena foto va a ayudar a que se paren en tu anuncio, ¿no? Y a que reparen en esa vivienda. Entonces creemos que es muy importante, que una mala presentación de una vivienda puede hacer que no tenga prácticamente interés, que se queme el inmueble en el mercado y que pasen los meses y apenas tenga visitas y al final el único recurso que te queda es
presentándola así es la baja de precio y no creemos que sea la solución, ¿no? Existe el home staging para poder evitar eso. Bien, muy contentos. Hemos visto que nada más empezar, bueno, yo ya tenía la experiencia de trabajar con otras inmobiliarias, con particulares, y la verdad que da súper buen resultado. O sea, pillas viviendas que están quemadas, que llevan igual 2 años en venta, que han tenido bajas de precio, que no salen, que no encuentras nadie que se fije en ellas como para hacer una oferta, y ya se prepara la vivienda y es que se venden o sea, conseguimos que la vivienda enamore, ¿no? Y entonces es una venta después rápida y sin apenas negociación de precio y muy bien. Y desde que hemos empezado con Molda to Home, pues bueno, un poco la dinámica es esa. La mayoría de las viviendas que hemos sacado a la venta están teniendo esa respuesta, ¿no? Y muy bien, los clientes contentos y nosotros también. Bai, gaur egun badakizute gaudela Jose Ramon Agirretxe bat plazan, Alkate Jauna plazan, justo Irungo kasinoaren atzean. Eta, bueno, urrian egin genuen inaugurazioa, bulegoarena, eta gero eta pertsona gehiago dira, home staging tekniken inguruan edo ideia hobeagoa dutela eta gugan konfiantzia jartzen dutela. Egia da hasieran negozio guztiak bezala zailagoa dela, orain ja bakagu lan erritmo handiagoa eta ere bai adibide dexente ditugu preparatzen diren etxeak azkarrago eta denbora laburragoan eta prezio hoberenean saltzen direla. Eduki ditugu salmenta asko non prezioa ikutu gabe, negoziatu gabe saldu direnak. Eta klaro, azkenan kasu batzutan pasa zaigu erosleak beti nahi du beti zerbait negoziatu, igual 1.000 euro, 2.000 euro, batzutan esaten dugu eske badago bigarren erosle bat eta ezin duzu ezer negoziatu. Orduan da pixka gure honen arteko esperientzia. Nik ikusten nagona da preparatzen diren etxeak bai normalan ateratzen direla bastante azkar, baina inmobiliaria bezala ere bai egoten gara begiratzen merkatua eta nola dagoen, eta egon zen ni uste dut 2018 urtea, aurreko urtea bastante ona izan zela, 2019an gaude pixkat geldituago. Hala ere bai alokairuan eta bai salmentan prezioek goraka jarraitzen dute, ez dakigu noraino jarraituko duen prozesu honek, ni uste dut orain dela aukera ona dela pixu bat balen badakazu saltzeko. Hori da. Bai, gauza bat garrantzitsua da esatea, gaur egun jendea dago ohituta nagusia jartzea beren edun prezioa. Eta guk adibidez baditugu kontratatuak erramenta batzuk non egiten duten balorazio zehatza. Osea, merkatuko balorazio zehatza, registro de propietateekin badakagu erlazio zuzena eta badakigu ze prezio zehatzean saltzen ari diren pixuak auzoka. Orduan, klaro, guk egiten dugun balorazioa beti da merkatuko prezioan, eta askotan hori ere garrantzitsua da kontuan hartzea. Zatik ateratzen bazara 40.000 euro garestiko, ez duzu salduko ez da naiz eta apaindu ez. Orduan hori garrantzitsua da bai prezioan atetzea eta bai home staging teknikak aplikatzea. Eta inmobiliaria askok ez dakate erramenta hori balorazio zehatzak egiteko aukera. Hori ni uste dut puntu garrantzitsua dela. Ni oso itxaropentsu nago. Oso konten, egia esan, duela atzeraka joaten bagara urte bat, egoera desberdina zen, eta orain ja, asko oso hobeto, jendeak ari dugu izagutzen, Irun eta Hondarribia inguruan, eta, pixkat, esaten duen bezala, zabaltzeko ilusioekin, hori da pixkat. Ni oso itxaropentsu nago, orain arteko prozesua oso ondo joan da, duela urte batetik egin dugun garapena eta aurrerapena oso garrantzitsua izan da. Eta, ja Irun eta Hondarribia inguruan ja dexentek izagutzen digute, eta, ja merkatua kontrolatua dugunez, ez dugu ari gara pentsatzen bai, urrengo herrialdetara edo zonatara pasa gaitezkela. Hori da pixkat dakagun ilusioa. Azkenean da, esaten dugun bezala, etxe bat saltzen duzunean ilusioa saldu behar dela, etxe batean pentsatzen edo bizitzen zauden ilusioa saltzen duzu argazkitan,
ba, gure enpresaren inguruan berdin gaude, guztiz ilusionatuta. Bai, ba, nik ere berdina esango nuke. Azkenaz, zure etxe bizitza saldu nahi baldin baduzu, ba, bueno, inmobiliaria desberdinetara joateko eta galdera berdina egiteko, nik galdetuko nieke inmobiliaria desberdinetara joan eta galdetu beraiek zer egingo luketen etxea saltzeko, nire etxea saltzeko. Ez bakarrik arraziak atera eta interneten jarri, ulertzen dugu gaur egun hori edozeinek egin dezakela partikularki. Orduan, bueno, ba, galdetu ea segurtasun badakan API izatea bezala, ea ba, itxura zaintzeko ze egingo duen inmobiliaria horrek, garbitasun aldetikan, eta bueno, ze garantia ere bai ematen duen, atzean badakan abokaturen bat, edo hori galdetuko nuke. Eta bueno, ba, ez egin aurretik, ba, guri aukera bat emateko, behintzat bulegora etorri eta gure adibideak ikusteko eta erakusteko.